Senator Erolines Movek, Senator Sheldon Chuyunet, Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaroy Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kailangan essential magkaya sa bulman ng quorum o record and essential na Senator net excuse ang yukupuran rangot. Una tayo bangkat na nasa kumatay yukupuran ay manulian tayo yuya. Sa bulman tayo sa karatahan Mexico, kapyung lap pa ang kupuran na nilap. Sa karan kayo po ni, wow lap pa ang kupuran na raksoko. Wow lap pa ang kupuran isyoko. Wow nung sa bulmarlikan ko, nalalang ko, na ang kaniyay ko. Wow toror, o lapalap kay diyan, paliyan tiyak, mamocho government. Wow nung Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyaon Kabina, Honorable Francisco Yohanis. Wow nung siyong ko pong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong ko pong kan, Chorus. Masaksit rating alwa, o Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan Chorus, lang-lang Samoro, Moleiso, Seriso, so masakan, o lang-langan way kasampal kan Chorus, non-chamber what men Pohnpei Chorus, non-chamber what nan kalal, masligan kalal, o non-way kan masligan Pohnpei. Rakat, o tayo leo pa na nanuyo ko puran ranwat, o iban po na sa Floor Leader, when kalway tayo nandato. Kalangan ko may Mr. Speaker, Ejungal Sakratan, Kapwuhng kay Pwuhng, uwaw kom kupurapan, patsayang sabon namum na, patsayor nilang, Ejungal wan kan kamu Speaker, wan ki Vice Speaker, wan kan nailil kan pakapayan na rupal Senator kan, Chorus, Ejungal uwaw wang rail kan na, patsayang chairman siyang ranwat nan kalari, o Ejungal uwaw ranwa wang Chorus men Pohnpei melen railgan me pachang chailan men kapesyagan Speaker men ngata kamagudo paki mot kasampal wajan kak kabandala abulban channel Ariyaman. Tan sila mga kamagit siyang Floor Leader, pagi utupan kamagito amiye, trial pan kapandala sa bulman trial watawato alatan channel. Kami Floor Leader. Speaker ni sangon mo moche bleu sagara kupurakan o paki chailan suspend o terap business o chora gede apali nampe isu o walu Tan sila mga kamagit mamiyayer. Tan sila mga kamagit mo miya utupa karatak sa ikat katyar po nampe isu o walu. Anson kat kilong kamutan ko sunod kan o resolution kan. Nakaros sa bulman kia at ngayon kiran sumaw at time katla mo tayo lo iban po na siya Floor Leader. Ejungal sagaran waw sapal mayang Mr. Speaker ibileu sagara kupurakan o paki chailan kak suspend o terap business o apali chora gede apali nampe isak silu unfinished business Tan sila mga kamagit mamiya, pwede miya utupan kamagito, inan pa kita kaya ng katiyar to ng basic silu, yay unfinished business. Makaros, katiyar mo ng basic silu, ay baan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number FQ109 Reisak Payo Bill for an Act relating to taro preservation and cultivation and for other purposes. Onawatawat kayo. Tan sila mga kamutan ko sila tuwat withdraw kada kaya baan po na sa Floor Leader. Kalangan Speaker nuwa men bajuan ngata kamaguto paki mot kasampal wajan kak katarapoy o sabulman kita kamatan ko Senate Pwuhng isak tayo laban yalo isak tayo Tan sila mga kamagito, Chorus mahutong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, pwede kamagit po italag tayo ang katiyang ng masinabin. Miya masinabin, Chairman and Shop, Senator Latore. Kalangan Speaker mo na ibang pato ay patong kupurakan kapkabong to hotel so kupur kalangan. Essential po naman sir. Speaker ay tungol kay panuwawang
patong sabulmam patuya bang Pohnpei Jubal Jigo Pwuhng komi wongi pais wongi floor wongi honorable senator bang korus ada di wongi rai bang korus ni patong kai Speaker men nuwa awu karak patuan ulianti kampiyo yata kamokit kai lenggap katyon nan natin bang pangmatang kusunyat number Pwuhng labi na Legislature Tanangan Senator Kadkadaur Chancellor mo kamagito korus maudung kamagito masani yay uwa masani so kamagito apa ita try katian dan masani na mai kupura po info sama Senator me introduce kamamatan kusunet kuat po kiya utro ay paan po na sama Senator Simon Kailangan ng kami, Speaker. Ay tunggal sa karatang kipo ni wow. Kung katong kubura po, may sa karawat, yung kakunayang sa bumama. Esensyalin nila may sa karawat. Kunang yung pilwawan ko sa matan pa Speaker, Floor Leader. Honorable Senator kan Koros. Imempil, Patrong, Katuwat, o Pwuhng, Trail kan Koros na yung Patrong Kitay. Nan ng kapaso suli Pilipin. TV, radio, tapil ng kalarang. Speaker, ni oralap kamotang kusinit ng buwano na bilarisok tayo. Epit, apal pa, deapal kan. Kak yang apal yung dahil matapatawan na kukuran food security. Essential me, nan maywat climate change huya maywat me. Inanan do palit law tong kilay. Magdin sa liton roken lang salong alar ular roken pwel din ular. Hari utan anana ang sawyog tayo lang konop tawiya pa yung magtepang kakapaliti ng patinay ng sapatay na ramas. Essential me eu tunggal me kosompal mang. Apo tayo sirin sila mau kay tayo kinsutan no kosompal mang. Ap main miya ang sawyog memang tangkak torela ng pumpisang Tubak. Ada question itu dame so question nuya ke speaker o logo yo. Engka koturela wasakan melepon. Nan wasakan mo ipukon. Pagkatay lang kak koture siya pulang kak kuya wasan patama. Essential ran bugat me. Lepol toto aramas autela. Autelaro yalar wasan kusa. Main leleran sa uyong magkailan na netrokata o uya yang uya pa. Hari nintuan kapag pagkitang ko sinatuat nangayo Honorable Senator Chua patuan lompang promail. Legislature ang kakatpiyang ko pro. Miya matapataw kay mas patuan long ng kusinatut na kapuko option sap. Kurang kak Chua katawasakan o bilewang yurhail men Pohnpei private land ka na miya de pulale. Siyang sawas ta makapuban pipagkat sa usagi po. Wasa po ko ente ka kapalta po ang kakiyang uyawasan na. Mr. Speaker, ikamilin mo ko sinador wat utan timely kunan session sa Malaro Committee na WLD pil kapitalong Bank of Romile action plan of food security of state in Pohnpei. Po malgot supplement kita. Pero bukat eukak ong kanangan food security action plan natin patin sa kulman kita. Ariani oralap speaker binta mo itong yung ngay producer Mr. Chua berikak yang kawawag sa kabotang kusinal wat abdi oralap kita ilang ka koturela ma level ka pagkita ilang ka togagi patamaan. Kalangan speaker. Senator Simon Senator Latora Speaker, mohon saya bangkot lang mamagan kung matampil yung patuloy bang pura naman ito labi na rin so tayo ang kumkubura ang kapatuan tada iskan na patuloy ang bang pagkakso o patuan pagbang pura tayo langkap so na siya ul kasambalin way man niyang patuang kairanot pansabalin one elementary school na piluya aman sa po na di Germany Mesa
Ilkapung kanat kinain sausit. Membag tayo ng kapsiyo may. O speaker may kulukul. Kamu Speaker kalahan. Yang katong siyaw. Ulo ko korus na. Kapsulong pangmatan. Isun na tabuan ulo kung nakikap tayo. Inan kakata sa Central Bank. Burakan makamumatan ko sunod kasampal yung matuduan siyawa. Kasakasado. O may climate change. May noon natiyat la climate. Paila na yung Pohnpei. Kunyang kelal yung lil. O ngak Central. Namang tuluya kamor. Sangan jauh batu tinggi. Hari pengumatan sunat kasampal yumet. Punya bagi tayo lang sa bulman kita wat kayo ko pusong kami. Speaker. Okay. Kailangan Senator Latore, amonipan po na siya kamagit na niya. Mag-pray po na siya pa speaker o Senator Chua. Kailangan na man speaker ay tungal ranmawan kapay man siyang kapuwatan kabrami. On the floor honorable senators chorus. Umugubura. Pay tungal sakar masikan kak kuli sapal mamuya mo tungal metay tay ermil lang. Imantel uyay tungal wawang wali apa ke principal Amustan memenwajan patuan Armstrong yang patron keterangan o pelikai tungal ran mawan kaping payamau ang Pohnpei chorus. Mang speaker iban bil miss mai chupe pona sa ila manol ka sambal mababali pa sa office manian sa water bil uyaman wali panan not municipal council o legislative liaison and option cabinet. Mang speaker komodang ko sa notewood ay nan kasambal mele may nale ang sorere suto maasan pan tubsaw kasambal wet ekonong katalang kakapali iba doan rong menan kitwa bugilimaw niyan so malmal lautiyo kawila Pohnpei pokata tuko kan kamakit wakito kawila men korson men kamor koros yeima makamorala kausan ng Pohnpei anso mesansal pasay patuwo pasay tetuwo kaya gitub sawo wala takan anan sapi mamor mamaw nan puel law men korson protong iral tuon Pohnpei nan mayu me samala kasambalin pelirawat ni ansome Jailban kubrota nan kakapali mang patokati abang mawang korusia tuon Pohnpei tuon kalak tuon witipika wasakan maban robrobta pelkak anabali yang ewew tuon witipiko enkak miaral wasan yang tatako nak tipso korusia tuon Pohnpei onan sabon wipokonkan sansal me level palilautin mawiyay ang ngensap level kan me patubon narar nasanin Pohnpei ang ngensap wasabugat makinabali city makalagaling nan tao kan ang nanset up akay wasabugat pelkap tatok pen patokatin ng korson speaker itungalang kapeng ang mata-mata untuk tusin pelwat nan kituwa walisak silu niyan so makarakaryo kipat Pohnpei kapaleta leveling kebar level motin mang ya wita wasaw ansaw mang po wonon awalan kamakalta boy paki o soto kaya kinaramas na mata-mata wat pan niya project labu pan purong kamorta o yamen kamor sang tawan baite sang roy na roy pato dito lel rong kiti level nan wan kiti kak sawa sa mata-mata wat wen sawa sa Pohnpei po o nga paliata level kan patong level kan pato na lima naramas ka ibil kami leleme matalanim sa pala pel sang wat niya wasan nakwat kak apol ibil kami leleme tigsawat kay kak export pel sawa sa payan way ang win muscle wan kribas
uwitikan matananan mo. Nuya bata, rajaman kang kakosalit. Kareta, ikabingkiyom, ismo kuburuada matamatawot. Nyatel masa ni food security. At tubsawot sa kakulan na ununan po. Iutan. Tubsawot ngat mabampatong na uya utan. Men korosyon ang katal ng konti. Ay tungal kami mo iban patuan ni teammate, ibatuan ni chung. Komatang ko sa nood. Kalangan man speaker. Speaker, Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker. Ibatan ko mo Pwuhng sa karatan kay ko ni Mr. Yang Mabaluawan ki Israel kan yang ay honorable members kan Israel kan yang tried na nila kuburuan. Mr. Speaker, ibiliang utong matamatawat. Ite, yepan purowang kamiti. I matamatawam na ananwat karwarwap na kampatan ko sinatuwat morin siyong pareo kawitwat akang protong maluwat. Ma kamiti kaktraya ko kakamotesang tabil kawitata we have a designation kay Pwuhng wasagay ba naman patuwan ibaruan na ilak na miyan ang kamotawat Pwuhng opisin siya rangga kurabata wasame level mi ukawito malwat designation ka kuya ai ikamelam banan karwaru yumat ma kami tiga kapali yo bil kabatayang R&D po kawitin siyon mang tam Pohnpei watan ka katyang lalle po ki climate change mi rembil ka kawit to po dahil ka kawan badata wasa o tupson patakan pil mieran so dahil ka kawan badata wasa surat tupson pat maban ka tolerant and climate change mi an so what Agimen ujungata kamagid mami kalangan speaker. Kalangan Senator Perez, mamawar ay bang po na si Senator Simon? O Senator Chua. Sorry. Senator Chua. Kalangan Mr. Speaker, mawa patriyang sa kalangan wakan, one kita mo speaker, Vice Floor Leader, members kan koros. Ibiluwan yun kan patriyang trail, may siya nagkaano what. Mr. Speaker, may kawawa pa ni Rawat, Bill 106-24, Icharar, ay man kapatayang tayo kisme, Pwuhng ananawat, tayo kinumangi siyang mas photo, punta kaya kan Outer Islands, ninin anane, lepod na wasan, kak apali muang, kamatang kasunod tuwat, matan uyala kasunod, atang inin sa wasa Outer Islands kan, patriyang, tayo yung Pohnpei at punta ka Pohnpei. Tayo tang kasi ang balkila lepol, sila uya ka wasan uyakaw, o ataw yala yung reserve photo, tantaan mawang tayo yung Pohnpei. Mr. Speaker, sang ni mo yung iyata ka mo tayo din, katong itimasin ito apali. Kalang. Mamawar Senator Chua, pang mag-brain po na si Senator Hirons. Kalangan ko mo speaker. Speaker, kung kumura po ituwal sa karang kay Pwuhng wow, ang kakpatyang ito sabon mo patutar nilang. Melel, kan kuburan ir erakso ko kalap ko Pwuhng patuan wawon ki sabon lim labalap dito koros. Nan sabon matay ras luwan yeyas may jiyak mo sa government. Kapato na molwat speaker ituwal wawon kin komi, wawon ki floor vice. Riyay kam pagkabay honorable senators kan koros. Speaker moni ban patuan tayo cungal iran kapatat akom kuro po yan patuan tayo cungal point of privilege melil pada each delegation in Waynet o peki kang kupurakan challenge katin pona siya amin all kasampalan Waynet yay marakap nituan kapesan vice katsikitar ta patuan tar ni kapan Mr. Tainart katsikiyang masayaw labalabal. Job information speaker. Kalangan. Speaker, Pangkolokol. ay patuwan ti kalangan. Pilwawin ki principal in one elementary school, liaison,
legislative liaison officer of Singapore. Speaker, ikabungira me patu mo taylang subset me pit Pwuhng. Kit winnet Pwuhng me second patuan me murti. Ab speaker, kami patuan kesumpal ki ye ranwat. Kesumpal ayo enakia. Ranwat cai ket le ranwat. Lakap cai ket iso pai. Mo ini commodity me kayu rekren sumatin Pohnpei ranwat ye sakau. Karabe you to bebek cai ket nan mo in cash economy. Sakau dominate songan commodity chorus. Then mak cai kin kak patu kiti sabot ap cai kin oyo telong itu pure yabe kapit. Mo in dama kesumpal ranwat ikabungki tama sansal bedi ye yokoneng. Abo bil kesumpal silent bill kubure yatura cai bangkak motivate the kangongo irai so much kan poren ka ngongki o patukiti tikso kesumpal wot usuro katabe mak cai bil ban kesumpal cai bangkat kita sap apro te ketlong o eu patukiti silmang eu riau siluabe awu kita kelang ni eu so ai gara-gara ta speaker ipaki ket wot silent ketin kupura mau melen mepit yamu mana cai bangkak kamakit dalan irai somatkan poren insuno ku patukiti kaite Pwuhng ate songkan mepang yamen korosan ong Pohnpei wot umangi nintuani patruan winet min ponangin present may second irai somatkan sakau merapat patok. Pwuhng nan market ka speaker. Wan sent maragin na skilay rala sang Pwuhng. Rabil solar uya me kot kapren yo patukuti Pwuhng ut sawab. Sakau opotli sakau speaker rawat near wasa me chala riisa. Opotli sakau. Muni sapul matai challenge me. Yatuna tai bangkak wukit kubur the mindset word ong rai sumo to susi memau ren patuk sakau abran ka kupura me marabar patuk ti sakau arabian ada patuk ti songpuka wen ka susi rai yermen sakau te abu kabengki thongotang ko senet me patu mo thailand suksit an showat no slab me patunan winet speaker wasamen mon wuli patria kolongala metroto patu-patu yer wasabukat uya wasa lepel lap nan wina aramas putlong kausan miyer lakam pali apa sular ya lepel dari ikas kesumpal kira miya motel kailan ka masen la motel kete pano designate wasabukat ong lepel aramas ka kedlong patolong uya tayi patukutik sinwang tepe asoto utan apali sabul matai inonten tosen sabul matai kosonet bot speaker kabing ke buegi mata-mata mepit wan shop rampukat yo pat selar to seri moyet seri tebe me suksukulo major nan agriculture Mui songan apa bukat anane patpeno koros speaker when yang ya sabun matrai cecen totok o ong kawit sabun matrai planin totong kan speaker patuan tadi robot buegi igin yang buru-buru ti robot Pwuhng nan winet ininim yo dia wasa makomban chungolet sakan Pwuhng nan winet totanane sali wone mau hap Kaburoto ran koros aramas purpuran anwal. Jadi kasi patuan tati rawat speaker kaiten iuang tama pat-patu motray. Ini patuan utum. Irapat uya ireke ime. Ako na yung melel and bilkak sukusig chelo kawait ko pratay niya kay pang ket lamuwa. Ay mek yung speaker. Itu mo dire kapat kalangan. Senator Irons.
Mauray ban po na siya Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal pagpagin point of information o bagi pilit motion o and kamanalan watawat kayo o sutro kawit pa. So ko no communion rule niyan so magdayban kadlausus may kamanaman watawat kayo o kabrubur lang kamtin asainang pun kakutan italong no report when kawewe ni tete on security mo may wiyagi sekretaryo when kakawit ng Speaker. Kalangan, Vice Speaker, ikamela magtrabahan kamutan ko sunod po, trabahan kamanalaw, kaprolang, kamiting shop, may motion bill, kabatay ang R&D, bananana mo yung bill appropriate, ansyawad. Kami patpadrawan, utang trabahan kamanato, kaprolang, kamiting ituan kawit, mesansyal, o magunwiwiyawi, ituan na tayo yung kamanata first week. Speaker. Kami man patrawan ang syawad mo yung mababa pa na siya. Kami kasambali kayo mo from ata kawait and outer island ka. May ana pensyangan totoo kong outer island ka. Nan piluwat syodre uli pa na outer island men siya. O nan kawait tamamasin bene syodre input siyang outer island ka. Kaya may concern kayo mo. Speaker. Ipatrawan dati irawan. Ajo may bandel yang committee. Amoy rana yang kasaleta kubrail. Dahil katlanan kamagat mamiyak Thailand retung itu macam apa o aletan watawat kayu o kabralang committee. Dahil katian anu jus karos mautung kamagito macam ni Pwuhng macam ni show kamagat paita Thailand retung tiar macam ni kamutan ko sunat wot. Dahil bang katian anu watawat kayu nituan ana betrailo kawait macam salah sampai dan kamanatan watawat kayu o kabralang appropriate committee yai committee siya. Koros mautung kamaguto macam ni Pwuhng macam ni show kamagat paita try kamanalar kamutan ko sunat kuno lebanyan reisa klimau o ban kabralang committee siya puran ka report mon karya o kaim siya klan watawat. Kalangan miyatra kamutan ko sunat pan unfinished business. Pasilar ay pan po na sa floor leader. Kalangan mang Mr. Speaker ay jungol sekarang wow sabal ngam kubura. Ibilman niyan suwot sa wahon ko irail kan mek kapesir irail chancellor nan kalari mayay principal na siyaw maraka pachita officer LC. Speaker, ipagik chailan katlang mo apali bill calendar. Kaya man. Chancellor mo kamagat yu Thailand torak diyan pong bill calendar. Thailand pagya miya utupan kamagutok Thailand torak diyan pong bill calendar o Thailand katkatsir pong bill calendar. Men pagita Thailand komalte miniteo po chief and kakan clarify to may ako ti protok Thailand komal lebnacho.
Side of the Ketchi Causeway by the Pohnpei Transportation Authority and for other purposes. Only what kayo. Kaya ang katiyanan masinabay Pohnpei sa Chairman and Shop, Senator Latore. Kailangan ng comment speaker ay tungol sa karwaw sa balang kakpatbado na bang kupromi vice floor anarapos senator kang koros melel balik kang koros patong kay speaker menuwaw karakara ko patong yata kumakit kailang kakpatiyang umasan ni kung matang sunod ng dapu Pwuhng isok limaw labi na rin isok tayo. Ang salamaw kamagot mamiya, koros mautong kamagot masa ni Yay. Masa ni Show, pwede Yay, pwede tak, tayo mga katiyangan, ang masa ni ba, o ibang po na sa Chairman Latore. Kailangan speaker ay tungalwaw ang kakpatbado na bang kupurakan. Speaker, ang kaksensal kung matang kusun na ito Pwuhng isok limaw labi na rin isok tayo. Yay, namasan ko yawi nan katokin nayo meeting nayo nan standing committee report number kapag lima isok puno labi na rin isok lima ari yay pilomet kung kamumutang ko sunod tumet ang biligak sensal bang purakan may ban first meeting metal bang katyang lalang ranut amen luka kupurakan kawit koros and gak yang opolda nan watawat kayuwat ko ang gak opol tanamaw ng watawat koryaw. Ang kaksensal kung matang ko sunod wat iralaw tuwaw ang title ang irap digidig pa isok riyaw isungusungan ng kak apaliyolong section 9 lapinyal 101-25 ang kak apalisang walinyang kan stretch kan chorus remove sang time kan chorus me patro kaliplo and patuloy wong ni Causeway, patuloy lang airport, kawasama suotan kung KP. And kakapol siyang mutin rar pukat, walinyak pukat. Walang pilkak, mele lapali, wasakan, makunangan na pol. Alakan, mataki tumpi. Walang pilkak, mele lapali, wasahan ki. Yay karapan, kamamatan, kusun na tuwat. O, nang kamamatan kusun na tuwat, ito ka lang, PDA, may napaliya bukat. Ani yoralap may speaker, may kakan patuan tadi ta kamiti o sa kargumet. O men kamelele o luka mamiya o liya pa mipiko na bata flora men bangkap. Yang apali tirokan. Ini nang bata. Ay mat speaker na kalap. Kailangan Senator the Chairman Latore, in Polisama, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, Oniban, Patro akom kupura puin kak patyang sabon mumi masanin kosom sa karatang kapung kay punuwa may patro yon nilang. Ito nga wala pa ang kupura may Mr. Speaker, wang kumelel, Vice Speaker, Floor Leader, o kambakabay, Honorable Senator Kan Koros. Ipilmen patyang kupura kan o kasamo, Israel kan may patyang tema sa ngawad melel Mr. Thompson. O sa matay patyat officer o Udia and Public Affairs may patyang tayo. May Mr. Speaker, menuwa o karakarak pata kawedyo may sansalnan Flora Amendment yu may kumsabol man ki en kakuya kasi en kawed ka noong kamutang ko sa netwood. Pwuhng may Mr. Speaker, nawawa karakarak, kamagat malwat yalang kak, uya ko pulgi Flora Amendment riyab kariya sa payo, laman yari sa lima. Diyan sa lang mo kamagot sa Chairman Carl, koros mautong kamagot masa ni Yay. O masa ni Show, kamagot paita, masa ni Pe. May Mr. Speaker, ikamerelam ako na yung Flora Amendment wad na pwel na wat kayo. Pwede sir, mangan ko sa net, melel kayo, wasa may padawan regular second regular and padawasan ko padawan yung 10th special pag tayo na special session o wasa may padawan riya sa payo and padawasan o padawan long riya sa limaw kami rila makawid-wad anana yung uyaw mo watawat karyaw wasa ayo bilpadawan mangan kusanatwad nimun kawid may padabawa Period iwan patuayan. Patuadi kasilu lain isu wasa kisme
kawait ni patron wai semi colon and patosang ni lebin pulo iwo o kaim saglamay Mr. Speaker wasa me patrowan me soje severance the royalty fee pan Pwuhng lain wopon and patosang and kak chansal me kamagid pen time chorus ma private sector me banuya Deputy government autan severance fee royalty fee anano Pwuhng dari mayay malwad pan kupureta me PTA pan abali to daot pen kak so sa kaunsak project kan me malwad kamanatar autan PTA and pukoki severance the royalty fee ani aralap floor amendment met my Mr. Speaker kalangan ko Speaker komal ma Angan tayo pagpagyu tayo lang komalma. Amon, may kupura amon tayo pan komalay men patron uli antipay ngayon katungang Chairman Carl Pwuhng sansal me floor amendment me katin sakar kita uya floor amendment yu sang option speaker melel sang speaker nituan kawait me miye kainan lan kamumatahan question network me amendment wat song ang pali patron sang regular o patron yang special session o wasakan me dragon patron house cleaning amendment yu me bilbang kolo yang atre royalty fee and Pwuhng nito atre business trade kan bil kani kuya tatong ki tarior korol ran bil pukoki wine royalty fee nandate isme panuya trecho PTA saya komal dikuaro Speaker. Patron child komal depnan child komal kalangan Chairman kamu email alu cho kawait
O chansal magtail mona tayo kumaldig tayo kat nan masin ben floor amendment. Masalar masin ben floor amendment. Riop kuriyesak payo lemni ariyesak limau amiete floor amendment bilban patrolong. Miete masin ben floor amendment 2024. Kailangan speaker. Masalar kumkuraya impona sama motion tayo written ti masin ben floor amendment riop kuriyesak limau lemni ariyesak riop kuriyesak payo lemni ariyesak limau. Hey. Koros mautung kamagito masani uang masani show kamagit paita tayo retungitir masana ben floor amendment. Koros mautung tayo sabulman kita floor amendment riap kriyesak payo lebnya riyesak limau masani uang masani show kamagit paita rok tayo sabulman kita floor amendment riap kriyesak payo lebnya riyesak limau. Miadra masana ben kamumutan ko sunod at Pwuhng limau Lebih riyesak payo LT1. Kailangan speaker. Muni ba yang pato akong kupura po ingkak yang pato yang sakarta wawakan makamui ulian tiya mo motua to sakarta kita. Tungal sakarta wawang dun kamu speaker 125 floor. Honorable members kan karos o iray kan karos me pato yang tayo nan ilang naman ranwat. Speaker nuwa women upper floor amendment Riop ke riyesak tas riyesak limau umutuan dan kak kuya laman Riyaman. Iban po na siya kamagit mamiye pwede amiye ultrape koros mautung kamagito masani uang masani show kamagit paitar tayo ban katiyan an masani ben floor amendment mona tayo ban katiyan men pagita ma talan kombal po ito nga leo kapiyan ang kaksansan Tayo kombal. Speaker. Ong nasa matay luya kupur o ikamela lang mawewa pa na miyayer ong nan ira magtay mamasya niya tay kat nan masya na pen floor amendment riop kuriyesak lebih niya riyesak limau patrawan miyawewa pa na miyayer tay dan kapantela ong lakap men po na siya Senator Edmond ong motion in kapantela ong lakap kailangan speaker papaya medyo nga sa tangwa wang dun komu fight law raya kan karos minmiyata motion ankak mumutuat ankak kapandala floor amendment riop ke riyesak tas riyesak mau ong lakap Kariyaman. Diyan sa lang mo kumagit siyang Senator Edmond Koros mautung kumagit o masani uang masani show kumagit paita floor amendment riop ke riyesak lebih niya riyesak limau ang kapantala ong lakap Close main motion. Kariyaman. Chansal makamagit yung niya tayo retung ti masin pen kamutan ko sa nito Pwuhng limau lebih niya riyesak limau LT1 Koros mautung kamagito masani uwa masani show kamagit paita rok tayo kamanalar kamutan ko sa nito Pwuhng limau lebih niya riyesak payo LT1 o watawat kayo ranmot Miete kamutan ko sa nito Kailangan speaker ay tunggal sa karon wow sa pare. Pwede wow man speaker o men kawit katok legislature with rules of procedure man speaker na wow iman patawan sa karo chairman
and Finance o Tron Committee. Toki and Kakutro LP number Yabu Silisak Sulu Labanial Resak Lima. Sang Committee. Chancellor mo kamagat sang Vice Speaker, Chairman Utro, kamutan ko sa net Riyab Silisak Silu, Labanial Resak Lima. Paros mautung kamaguto masaniyay uwa masanisyo kamagut paitar trial wutroyer kamutangan ko sa natriyap ko silisak silu labanyar resak lima. Kamu Vice Speaker. Speaker nisongan mo to ay tungalwaw sa kare kami floor kampakapay Honorable Senators Karos iman sa karo paki momot kasambalwatan kak place kan pel kalender LP number yob silisak silu labanyal resak lima. Chancellor mo makamagutwa miya Romeo utripa karata iman pakita Thailand Place kamutangan ko sa natriyap ko silisak silu labanyal resak lima basa matay bill calendar. Kamu Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker kung puriya mo na ibang pachoy kakachupachoy sa bulong masanin kay boni yo wow mesansal. Echingol wa bang promi Honorable Speaker. Wound to Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan. Honorable Speaker kung puriya ko yung kakchingolang point of privilege mo na ibang pachola ko yung kakmered. Kapesa yung molwatch ay chingol ma ay yung pachoy yung yagupur sao. Siya lang kakachki yung ulop-ulopon, Honorable Speaker. Honorable Speaker, kung puro po yung kakachingolan ki yung kakapachola. Honorable Speaker, chingol wawan sa insalache. Honorable Speaker, muna yung panpachola, imen pachuan yung motion up. Imen sagan po ki pain ngay. Hong melet German in chain ko. Pwag kamukit na ibang pachuan uya. Inagakiyan pachuan yung motion, siya lang kakutro. Kamutan ka sa net, kupay sa klimaw, labanyal risak pa, yung pagkaryaman. Kupay sa klimaw, labanyal risak pa yung. Chancellor kamagit mamiya, koros mo utung kamagito masaniyay. Uwa masanisyo, kamagit paitar, o tribal wutroyer. Kamutan ko sa net, kupay sa klimaw, labanyal risak pa yung. Kamu Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker kakachiplew kaya sa palay chingol sa karon wow bilbil men sa karon molwat chelang kak place kamutan ko sinetop ko pa sa klimaw labanyal risak payo ban pil kalanta roy pagkaryam. Chancellor kamagit mamiya o Chancellor mamiya karyaman ban kamagito Thailand Place kamutan ko sa netwood ban sa mulmatayil pil kalanta rin ranwood. Mawar Katay Koros Placer, kamutan ko sa net Riyawat, pansabol matay pil calendar. Miya pil, mabangutro, kamu Senator R2. Kalangan ng kupromo, Mr. Speaker. Chungal sa karatan, melel wow, pati ang sabol mo matiyang nindang melel. Wan kun komi vice floor. Yung honorable members, kan karos o mabin. Irailakan matibayan ko chay naman sa ngot. Mr. Speaker, imin sa karamalwat, chay lang kakutro, LP number buku payo labanyal resak payo o ibaga karyaman. Alam mo ulit na yaleti kamutin utro kamutan ko sa nata buku payo labanyal resak payo. Karos mautung kamagito masaniyay uwa masanisyo kamagit paita o tribal wutroyer kamutan ko sa nata buku payo labanyal resak payo. Speaker. Point of information, Senator R2. Sangon mo cha Mr. Speaker, imin sakar kita me withdraw sanan ay sakaratan misuk pangkupuran Chairman in Finance withdraw sanan kamtin Finance. Ay imin tagam malwa chan kak place nan pil kalanter. LB nan buku payo labanyal resak payo. Chancellor mamiya. Tawat kayo kubur lang kamtin Finance. Kalangan Chancellor kamagit mamiya. Karos mautung kamagito masaniyay uwa masanisyo pag kamagito poita imen pagitag Thailand Place kamutan ko sa network pilbaan sa bulmatayin pil calendar. Kamu Chairman in Finance. Kalangan may Mr. Speaker, chungal wa sa bal bang kupura mo yo kupurakan koros. Chungal sa karmesit. Chungal point of information mo boy larimen patuan je putra wala bang patusang naman ya committee mo boy sansal makamitin mo ni kalangan.
Langan, Chairman in Finance. We had motion and withdraw, Mashala, Raiban, Tail Komal Ma Minitrio. Pagkakalan Komal Minitrio, Pilkat, Pwuhng Placer Pan Pil Calendar, out on Rema.
Bill calendar o ipaan po na sa floor leader. Kalangan Speaker Ejungal Sakaran Wow Sabal. Mayang Speaker sang ni Wewe Bena Sansal Magchal Sabul Man Nanay Sun Kamal. Ay sagara ko puro mo yung honorable members of Bugug Chailan ka kair uyo puro rangot Sabal pinalakap ko isik. Kariyaman. Kalangan floor leader amon ipaan po na sa kamagutom. Miya pakair sa chairman kan. Speaker. Kamu chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Imen, nuwa o karakarak, sa kada kamatiin mo ni. Dahil ang kaktuba ng Morin Station. Kalangan. Kongong sang chairman committee in Moni. Morin session in Ranwood. O pati ang mo may Mr. Speaker, may kolo-kolo siya, imen bilkata manda kamatiin miya sa matay karong Riyaw, Morin sa was, Eugulak Riyaw ulit. Euklok Riyaw ulit. Apileo Morin session in Ayaw Ranwood. Morin Station sa nuwawaban, kalangan. Kalangan chairman. Kongong uyawiyang committee in finance. Sabul mamail meeting Morin sabul matay uya kupuran Ranwood. Pileo Klok Riyaw o Pileo Klok Riyaw ulit. Miyade pakail sa chairman kan chairman at ward. Kalangan Honorable Speaker, kakachip sa bali, chungol sa karon wow, men sa karon may committee na R&T ma. Sa kakpachoban na Murin Committee in Finance. Murin Session Watch, Run Watch. Kalangan Kongong pilsang chairman and R&T, pil committee in R&T and kaktuba na Morin committee in finance, Morin session in Ranwood. Miya bil pakail sa chairman Jagan, chairman in Jayan ko. Lahan Speaker. Men batuan pakairang tuang kamitian chain ko. Me taibang korong lakap. Oversight you bang yaw lakap o wiko ko to. While check sabon while men kapese kan. Biye kamudan ko sunod yung magdala particular. May signal may kamdi kaktulangan ng investigative hearing o iman ba doon pagkairang kumail iwo kita kailangan miye nan sa madahil kusyon na to men kabesya kan ligagay pagkatar ng email tesongan men kabesya kan miye pero kumail check pwagi nan kusyon na to abang pagkairang kamati members ito bang pantisang awake may bidya kusyon na to Kani ban pakaira kumail kak paratan yan siya may pakairo wasa may pakairo. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan chairman and Jayan ko. Miyadra pakair sang member taken. Masalar pakair sang member taken. Aymen patrowan siya masabal matay budget transmission act pagkatar tiso sangar kabina o trial Sansal me try ko na nga katla na sabon matay tatok and korong sabon matay PTA. Reitungol kongong committee in chorus patrawan na siya nga committee in chorus sabon matay PTA on 2026. O itungol kongong on committee in chorus and katla nan korong tatok and budget and 2026. O imen patrawan itiata Sabul Matay Committee and Finance Chairman Carl Menwia, Sabul Matay Chairman and Committee in Chorus. And kakatay Sanshal o ikongong Committee in Chorus and kakatla nan katokapan Sabul Matay PTA. Ma Sanshal ang mawar ay men patrawan po na siya mamiya kamakit katayan kumbalti sang Kuya Kupur. Sansal kamagatiyo tayran kumaldi sang uya kuburo sa palpan lakap. Koros mautung kamagato masani yay. O masani show kamagat paitar. O kalangan ng kupura mail senator ko koros sabul matayal uya kupur erer Ranwood.